Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kisangut ki kotong jok Kongres Pekentup nadu Dr. Celestine Lingdo kotong na Umsning Constituency, Bak Charles Marngan na mau hati, Bak Stanley Besrembai na umroy berkakong Rona Kemdet na nongpo mentang sengi kila pendap ikajing tap kerteng ke jongki hakmat ki returning officer ha office deputy commissioner ke Riboy district na kebentaban aireng hak election araja arpula syakaying dorba tawan ringkat kejing semran lang jongki bahayeng hasem. Habakran cikilat patai kubur na kaliang Bak Charles Marngan, Presiden ke Riboy District Congress Committee ringkat bau Dr. Celestine Lingdo kila penpau kejing sungu komen ke bakra bakum ki kertong keseng Kongres kila pendap kejing tap kerteng mentah kesingi na kisau tadi ke constituency ke Riboy. Mana kalian ukurtong ke jirang konstituensi Bak Adrian L. Khan William un sependap la syai kesengi. Ni penpau ke jing sngo. Ngu nengkong yau blai trai kenrat nong bu nong tau. Balai alam yang ni berok saungut ki kandidat jong ke Kongres Parti ke jongi. I Dr. Sileng Dok nam sening. Manga na mau hati ikong rona khamdej na nong po bat i ba SW Rembai na umroi konstituensi. Ni penpau ke jing sukemen nomor mendak sengi ngiladap ban pendep ya kenika filing of nomination ban ni sukemen ba borok sangut ki paper ke jongi ki labiang lut nondok senong te se ki don hang ni hang tai mo hakaba na kaliang ki election agent jongi ki laban pendep ya ba beruna hang te nang ne tai le se te ngi kwa ban tu ip ba mendak sengi ngi file tang sangut kumni bat kaladon ke jing penbej ba iba Adrian kertong la ne kandidat jong ke parti ke jongi najirang insa file syai ke sengi dikata ke bangi don ban itu ipi te nakaliang ke jongi ngi shimi kene kalat ke kebu ban ai kublai kerpang ya ki pajba jong borok santeli ki konstituensi kinong tre jong ke parti kongres ke jongi dekat ki jing kerku kerdo nakaliang ke jonga kumu presiden ban nakaliang jongi borok sangut kentup ro iba adren iban sa file syai ke sengi ni ai ke jing kerku kerdo iki borok bat ngidon ru gejinget baga jengkerman ke baskam ba borok sangut ngidon hak ta ketong jong gejingele ke jongi kata kata kendiat ke bang kwa penpau ke kepor syapi ki parlok kita kejing kali ke jong pi ko sama kajing mi jong kamdi ko mi di report ngedang yo ban file nomination mata kesi ban file nomination kadan hadu nyu terek bat ngamdi ru uru thamai apa ka konstituensi ngalabat kendai snem ko munomi kmat amle barok pai ba kila itu ya nga bat segawai baka parti kongres kadon pa apa ka konstitusi jongi ka bami hi de tang unong yalam amle jongi umi kat bagi pai ba kongres kinong kersan kongres kidang don apa konstitusi haduk mentah kiai am ba unmi kandidat pun mentah ngilami bania syakmat da kejing kemen pai ba uai ta kejing kersan na mentah jonga ba nak ke parti kongres ban ngina martatin ba ke parti kongres kanwan ha kejing job ana umroi konsi bat ngam martatin ba napok riboy hi borok santeli konsi nginwan dak kongres MLA ke ban ha ka arjar apply kum bakalong hawa arjar lai ngina don sau teli ki konstitusi ngiwan borok sau teli konsi la penjob da kongres ba riboy mar katem riboy jungi de katem ka ba e kongres ka ba kan mau ya kejing penlai lut jong ka kongres nadu kapor jong ke British kata kita giru temen ki badan bat ki juhi kai ro ikon giti kumno kin jiet yeno mi kemat ban jiet yota uparanung song snong utrai snong jong ka dong ka thai bat ban pe ro ki parti ka ba pe nyam tak bah kamiat jong pai bang ngidap da kejing so kemen ba kumbai presiden jongi hapo ka district iladap mention ngi lala ban file ni kisau tuli ki konstituensi bat kejirang kebadang sa kan sa file syai ngi kermen ba barok kan ya baik kekam te handai ikum ka parti kongres ngidap da kajing dokumen ban ong ba ka parti jongi kala ban penieng hapro kin rufo tuli ki konstituensi jong ke jela ka jongi hakapor ba ki pa iba kidang lengo ka kongres kan le kumno ha kan ke election na kadau jong ki jing petno jom ki katu kan engut ki MLA ki bala job akan ka term ke bala adep te Henry Watla ki bala syajid na ke parti kongres kim don syu ke parti kongres pat kelayo
daki khmat ki batmai ki ro romba abat ki long kemi ki ban treshirham ki balong ki candidate hakane ke election government na baro ndrupo tuli ki constituency tika kongres kadon ka jing skam ngile se nginom kop pehanre ngam artatin baka party kongres kan lon ka single largest party hakane ke election government